शैला प्रबल मतवरण प्रबल मतवरण भारत नलिनी बनकु कर दलन आहे नीला शैला गजराजा चिंता कर हाई घोर जाएन चक्र केसी नक्रनासी उधारे आपण आहे नीला शैला त्याग बलिदान और वीरत्वर क्षेत्र उत्कल सतरे ए जाति केते जे महान केते जे श्रेष्ठ इतिहास कहे यह ही हेउछि आम उत्कलर परिचय उड्ररु आरंभ आउ ओडिसा रे शेष प्राचीन ओडिशा नौवाणिज्य क्षेत्र रूपे प्रसिद्धि लाभ करिथिला। ओडिया साधव पुओ माने बेपार वाणिज्य करिवा पई विदेश को जाउथिले।
ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ। ଏ ମାଟି ଭିଜିଥିଲା ବୀର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ରକ୍ତରେ। ଏ ରକ୍ତ କ୍ଷତାକ୍ତ କରିଥିଲା ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କୁ। ସେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ ଧର୍ମାଶୋକ। ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ଥିଲା ଯାହାଙ୍କ ପରମ ଧର୍ମ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ମାନବ ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ। ଯାହାଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। ଏହାର ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ଆମର ଏଇ ଧଉଳିଗିରି। ମହାମେଘ ବାହନ ଐର ଖାରବେଳ କଳିଙ୍ଗର ଜଣେ ସୁଶାସକ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଯୁଗର। ଜଣେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଭାବେ ସେ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ଏହାର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଆମର ଏ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି, ଯାହାର କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଜୈନ ଧର୍ମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଆମ ଐତିହ୍ୟ, ଆମ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ କରିଛି ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଏହାର ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଓ 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଛି ଏକ ପୁଣ୍ୟଭୂମି। ସେଇ ପୁଣ୍ୟଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆମର এই ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଭଗୀ ସୁଭଦ୍ରା। ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ହୃଦୟରେ ରହିଥିବା ଏହି ଠାକୁର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଦିତ। ସେଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ ଏମିତି ଏକ ଯାତ୍ରାରେ, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ଏକ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା, ରଥଯାତ୍ରା। ଓଡ଼ିଶାର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଲାଳାୟିତ ହୋଇ ବହୁ ରାଜା, ମହାରାଜା ଓ ସମ୍ରାଟ ଏହାକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୋଗଲ ଓ ମରାଠାମାନେ ଅନ୍ୟତମ। ପରେ ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଜ ଶାସନାଧୀନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଶାସନରେ ଅତିଷ୍ଠ ଥିଲା ଏହି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ତେଣୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୀଷଣ ବିଦ୍ରୋହ, ଯାହା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ଏହି ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ବୀର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ଏହି ବିଦ୍ରୋହରେ ଅନେକ ପାଇକ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଆ ପାଇକମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଓ ସାହସ ଆଗରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ମୁଣ୍ଡ ନୁଇଁବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ଗର୍ବ କରେ ଓଡ଼ିଆ ସେଇ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ, ବଳିଦାନ, ସଂଗ୍ରାମ ଆଗରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିଥିଲା।
से माने हेले संग्रामी वीर सुरेंद्र साय, लक्ष्मण नायक, बिरसा मुंडा, बाजी राउत, गोपबंधु दास, कृष्णचंद्र गजपति, रमा देवी, सरला देवी एमती अनेक। मसीहा एप्रिल 1 तारिख आम आनीदेला एक स्वतंत्र परिचय। दिन आम ओडिशा एक स्वतंत्र प्रदेशर मान्यता पाइला। उत्कल गौरव मधुसूदन दास थिले एहार मुख्य सूत्रधर। एही समय रे ओडिया भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति एवं शिल्प क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति घटिथिला। सेही भाषा साहित्य को बंचेबा पई आगे आसीथिले फकीर मोहन सेनापति, जहांकर अवदान थिला अतुलनीय। भारत स्वाधीनता लाभ परे ओडिशा राउरकेलार इस्पात कारखाना, तालचेर तापज विद्युत केन्द्र, सुनाबेड़ार मेघ विमान कारखाना एवं पारादीप बंदर आज जहाँ विश्व में ओडिशार एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिछि। वर्तमान देखिबा आम लोकनृत्यर कथा। ओडिसी, संबलपुरी, रणपा, दंडनाच, चंपू, छौ, पाला, दासकाठिया, घोड़ा नाच जहाँ विश्व दरबार में अत्यंत लोकप्रिय हो पारिछि। प्रगति पथ में आगे चलता बेले हठात से दुर्दिन उपस्थित होला। क्षणिकरे सबु किछि जेमिति शेष होइगला, जहा एबे भी मनरु भूली हुए। से दिन थिला 1999 मसीहा अक्टोबर 29 तारिख। सर्वग्रासी प्रलयंकारी महाबात्या ओडिशा को कला क्षत विक्षत नष्ट हेला। बहु धन जीवन बासहरा हेले अनेक लोक। सृष्टिर नियम भी बड़ विचित्र। प्रत्येक आरंभर एक शेष थाए, आ प्रत्येक शेषर थाए एक नुआ आरंभ, एक नुआ सूर्योदय। ओडिशा रे हेला एक नुआ सूर्योदय। मुख्यमंत्री भावे अधिष्ठित हेले श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक, जहां नेतृत्व में ओडिशा भी उन्नतिर पथ में आगे चलछि। Oh wow! आजा जिंदगी आने के आजा सरी आवे नीले आसमाने के आजा जिंदगी आने के आजा सरी आवे नीले आसमाने के
ଲଗେଇଦେଲେ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଦମ ଲଗେଇ ଦମ ଲଗେଇ ତ ଏଠି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫଟା ଲଗେଇଦିଏ ଟିକେଟ୍ ପଇସା ଦେଇଦେବ ଆଉ କିଏ ବলছি ଗୋଟେ ଗୀତ ଭଲ ଦର୍ଶନ ବାବଦ ଆରମ୍ଭ କଲା ହାତ ପଳାଇଲା ଭାଇ ଥାଉ ନନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡିଆ ଭାବୁଛି ବେଶୀ ଫୁଲବାଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ହରଣୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଖୋସା ପୁଣି କରଛେ ବାବୁ ପାଖେ ହରଣୀ ବାବୁ ହେଲେ କର ଡରିଆ ହାତରୁ ଖସିଲା ପାନିଆ ଖୋସା ଗଲା ପିଟି ଘରଣୀ ଛାଟି ପିଟି ଏ ହାତକୁ ସେ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ଫରବର ଆ ଫରବର ଆ ଫରବର ଆ ନନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡିଆ ଟାଇଗର বেপার করিছে চন্দা মালুম অনেক ধন্দা বুলি আসিলে দশরা সাঙ্গরে ଥିଲା পুতুরা নাকি তার মতুরা খাইলা বসি কাকরা হাকুটি দেলা আম্বিরি পেটটা গলা পুরি বড় ফসল লাগি তর তর গিরি জানি হেলে হরবর ঘুঙ্গুরু বাড়িয়া কন্ডক্টর পোখরী পাখরে ঠিয়া কর আঠিয়া কর আঠিয়া কর নন্দা মুন্ডিয়া ঘর গাড়ি কুটিকে ঠিয়া কর ସାହିର ମାସ୍ତାରୀ ବଦଳି ହୋଇଛି ଫୁଲବାଣୀ ବାବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଛାଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ମାଇଚିଆ ଧରି ବାବୁ ବାବୁ ଆଣି ହସା ହସି ଦେଖି ମାଇଚିଆ ଗଲା ରୁଷି କହିଲା ମୁହଁକୁ ମୋ
सरी नहीं अच्छी हाँ सरी मशीन बंद कर देला मशीन